салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи Ангуру ва Боғ. имрӯз 7 апрели соли 2024 мебошад ва ман як таҷриба мекунам, ба шумо нишон медиҳам, чунки таҷрибаро ман аз интернет меомӯзам. ман шабу рӯз дар интернет чита дарс меомӯзам оиди соҳаи кишоварзӣ ва аз он ҷо гирифта ба худам ба шумо медиҳам. ва ҳозир мо таҷриба мекунем оиди коркарди дарахтҳо. вақте ки мисол дарахти себ, мо дарахти себро кундашро мебурем ва сиёҳ шуда меравад, касал шуда. ҳаминро ман дар интернет дидам ки як боғдор чихел коркар карда истодааст, тавобат карда истодааст бо маҳлули даҳани фаранг, яъне купороси мис. ана ин купороси мис аст. мо давомашро оли нишон медиҳам ва касал чихел аст ва касал чихел мо мешакем, коркард мекунем. барои ин чӣ кор карда кор? Вай мардак дар интернет гирифт дар 250 миллиграмм об 25 грамм купороси мисро гирифт, даҳани фарангро. ман ба ҳар ҳол хавотир шудаму кам кардам ҳамин андозаашро, дозаашро ва 100 грамм об гирифтам, 100 миллиграмм ва 5 грамм купороси мис мегирем. мана бинед 5 граммаш чанд қадар шуд? як қошуқ шуд, қошуқча. мана 5 грамм шуд. ман зарфи ним литра наёфтам, аз ҳам беҳтараш ним литра буду, лекин наёфтам ва маҷбурам инро гирифтам. хайли ҷигарме, зарф калонтар мешавад. ним литраш осонтар, қулайтар буд. ва ҳамин купороси мисро дар ҳамин 100 грамм об мо мерезем, омехта мекунем, ҳамроҳ мекунем. ана чӣ намуд. ва оби мо ҳамин рангро мегирад. оби мо ширгарм аст, оби хунук нест, чунки дар оби ширгарм омехта кардани ҳамин даҳани фаранг, яъне купороси мис бисёр мувофиқи мақсад аст, бисёр осон аст. мувофиқи мақсад гӯем дуруст намегӯяд, бисёр осон аст, бисёр қулай аст, бисёр муфид аст. чӣ гӯям? хел хулоси гап омехта мекунем. ҳозир меравем. ман дарахти касалро нишон медиҳам ва тарзи коркардро нишон медиҳам. ҳамдиёрони азиз, мо қарор дорем дар назди дарахти себ ки ман 2 сол пеш аз ҳамин ҷо бурида будам ва дар навдаҳои нав ки аз поёнаш қисмати поёнааш навда зада буд, дар ҳамин мо пайванд кардам. ин пайванд ангури бахшиш себи гала ҳаст ва ман орзу дорам ки аз ин себ ба шумо як намуди афсона карда нишон диҳам бастани себро. ин себ худаш себи шампан буду, аз Россия овардаги будам, интенсиви буду, лекин турушки буд, камтар истеъмол накарданаш аз сабаби он қадар ба маза набуданаш. баъд ман пайванд кардам. акнун бинед, ман аз ҷои буридагӣ мана бози ширеш буромада сояст ва мана касал шудааст. дидед хуш шуда рафтодааст ва мана танош мана касали занбурғӣ шуд. мана бинед, мана касал шуд ва хуш шуда рафтодааст. агар мо инро тавобат накунем, мо ҳатман ин дарахтро бой метем. барои тавобат кардан мо акнун як озмоиш мекунем. ҳаминро мо коркард мекунем ба пуррагӣ бо омехтаи маҳлули купороси мис, маҳлули даҳани фаранги 5%. мана мо хеле шоткача мегирем ва ҳаминро мо як тоза мекунем бо ҳамин. мешӯем ва пуррагӣ тар мекунем. ва ин даҳани фаранг як моеъе аст ки тамоми бактерияҳоро месӯзонад. мана ҳаминҷо чӣ қадар бактерия ҳаст, ҳамашро месӯзонад. пӯстро набояд сӯзонад. ман гуфтам ки вай одаме ки дар компютер, дар интернет ҳамин таҷрибаро карсода буд, дар боғдор буд. вай 10
فویزه‌اش رو کرد. من با دلم خواطر شد و نسوزاندم را گفته با 5 فویزه کردم. من خیلی ما این رو نتیجهش رو به شما نشون میدیم. خلاص دیگه با من از وای طرف میرم و باز از این طرف ما این رو با پرگی میشوییم. mana dید و من باوری دارم که همین کسل رو ما نیست میکنیم. نه همینجوران عزیز شما شاهد بودید کار کردیم با دهن فرنگ 5 فویزه همین کسل رو. من برید آب سیاه چخه رفت سیب سیاه میشه. من این کسل خورده رفت از پوست رو نزدیک نقض نشان دادی. من دید پوست چخه خورده رفت از پوست رو به پوست مونده است. اکنون میبینیم چی کار میکنیم. من اینا هم کار میکنیم. اینا رو اینا هم همین خیلی او در سوال میتید که این چه بین خیلی شده است و کسل شده است چور کردن در کار من دوایش رو اکنون میوبم با شما گپ میزنم. شما باغ‌های کلان داشته باشید نمانید که درختایتون هم خیلی کسل شوند. و باز میریم دیگر درخته. همجوران عزیز من ببینید این رو عموما خورده رفته است. من اینجا پوست ندارد. پوست تگش پوست مونده است. همین هم خورده میرود. این رو هم حتما کار کردن در کاری هم بود سالی گذشته میکردیم. ما باید تو این درجه آورده نمیرسوندیم. های خنک نظرانی هر یک تیما است که تو این درجه آورده میرسونیم. من هم کار کرد میکنیم شاید که این میکروب رو ما کشیم و با از نو درخت رو جون دوباره تیم. این درخت ما جون دوباره میتیم خدا خواهد. کپراسی میسی ما از سببی که من این کسلی سیب سیاه دارد بسیار سیاه شد. من هم دیاران عزیز هم خیلی ما درخت همون رو کار میکنیم. اگر ما 2 ماه 3 ماه پس با یک مرتبه کار کنیم با تیرما یک مرتبه کار کنیم خدا خواهد ما این کسلی رو صحت میکنیم. همداران عزیز در پناه خدا باشید. خیلی من تجربه کردم. از تجربه ما خدا خواهد میبینیم نتیجه چی شد. شما یاد میگیرید. در پناه خدا باشید.